tofolofola TUKU'I ke KAKAI o nau mai o ako kana foka ki tonga o TOKONI'I FONUA. Sio ko foi poinya ko o hengo ki ai. O mai o ako foka ki tonga o TOKONI'I FONUA. Hanga lewa e KAKAI ko na koe ako ko o ko PEHE hanga ko Kenolo hanga ko pitapua. Fakafepaki'i ai KAKAI o na o so mai ki ha ko fai na ako ke na poto ke na o TOKONI'I FONUA. Ke ma o te ke whakalaka ai FONUA o te ma o hambo ui o to e sayangi. O tuoko pitapua mo Kenolo taki fatani whanki kau live ko na koko na utu ko kosio loko ko hita whaki. Ko i mea koko o palpale mai ko tau FONUA ko KAKAI ko ia. Tio halewa e good example le vain kia pitapua. Ko pitapua ko fusiana tau pehepe ko tangata whaifekau. Ko hame ko hawa ia o interfere mai i ngā ue ia ai PULE'ANGA. Ko PULE'ANGA ko KAKAI ni au sio wako ke politician. Ke politiki. O si ako na toki ai pa ko mena toko ia ke fai e nau ngā ue. Au tau pehepe me maha ko tui ko la me lahe kau patoa. O kai ke mui ni ta whaki ko na koe politiki a tonga. Kai ke mui ki ai. Ka koe hanga pe kusio atu koko e aku. O KAKAI ai tau maha ko sio ko me mea kau patoa o nau. Ko ka tama a koe. Ana to whai nau a kopa nau mai ke whai nau ngā ue ke TOKONI'I FONUA. Tua lewa kau kosi au tau pehepe ko kawa pitapua. Kenolo Tapu. Taki fatani. Mahai kau tama me Nusila. Ko kau pare mai ko hoko i tonga ko ngako KAKAI ko ia. Ako na loko ka pitapua ko whaifekau. O kai ke tonu ia ke tu toko taha pe ia o ni hanga ia o against ai patoa. Ko KAKAI ko una whai ngā ue. Ui ngā una o sumai o ako ko tofolofola ko atu pofa. Ako ke whai e nau ngā ue. Hao le vai o hange ko lewa ko ai hane ki kaut ana. Kaut. Hane ki kulupu ana ia me ta whake lotu. Ako ni hanga ia uke kau lotu. Aku le vai ta whako na koe e toi tapu. Pehe ko whaifekau. Uki le vai na ki KAKAI ko pehe ko hange ko haki kaut. Ke nau mana toro o hofi e KAKAI ko koe ne au si o wa whai nau wako. Ke feinga ko ke liriu e FONUA. Ai ko whai palpale mai ko hoko i tonga. Ko whaki KAKAI ko ni ko koe o nau. Na kai ke nau wako ke mea ko iaka nau o na tolu. O feinga ke nau hanga. O fakafepaki'i e KAKAI ko ni ko si o wako ke nau whai ngā ue ki tonga. Ko iai e pitapua. Ka pau ko whaifekau ko kai ke tonu ke tawhataha pe ko ia. Ke against ko ia ki patoa. Nā tonu ke tuu waha pe koe. Tuu pe koe loto. Pe te ke patoa. Pe ko hae ta wha koe taha. PULE'ANGA. Tuu pe ko o te ke tuu koe ka ta whaaki. Tuu pe koe loto. Heu whewhe o ka pao lewa. E maalohe ta wha koe ko ha lewa ho me e whai. Tonu ke tuu waha. Tuu pe koe waha a. O te hanko ia ai. Te taki pia fo grupe. Ta hau hanga lewa koe ko ha kaut lito. Hanko ia whenga e KAKAI. O humai ho o lotu mo whaifekau. Ke unga ke maa wai KAKAI. O siwapa ke ta whoka lewa ko ia. Mo KAKAI ko ia. O against ai patoa. Ai KAKAI ko na o sio wako ke nau whai ai ngā ue. Tonu pe hala e nau mea uwhai. Ko anga ia ai ngā ue upehe o kai whehalaki. Pe au fix. Pe ko hame au tonu. Pe sai o alo tuai pe. Kau kai wai pea ki whehalaki. O hange ia ko the end of the world. Ko hanga ia mea utano whamawani ua e tau whehalaki. Ua e tau tonu. Ua e tau whehalaki. Tukuang ha whainga maari ke PULE'ANGA ke whai e KAKAI o si ako ke na whanga whai e nau ngā ue o nau o ako ki ai. Give them space. Ka au o kai pēha ki whehalaki ko nau oho. Te toi peke ne tau e tamago ia po ka me whai ki ai. Give them space to breathe.
ko ia ko me ia ko tokanga ki ai ke si o papalema ko tonga ko ko la he ka live no ia ko ia po ha winga ko to la wa pita pua ke puleanga ko ke hane ka un ana ke ko fai fe ka u ia ko fai fe ka ko pita pua pe ka pau ke mama hai FONUA tu va ko me pe fai ko advice ke KAKAI advice pe ka o te hang ko ia o hange go ke na fuko la COVID ma pe ke patoa o ke ka fai fe ka ke no pe la COVID ma pe ka foi ta faki tu po lo tomari ka o ki he pa ke ka o ki he ko tu o wan a Kenolo Tapu ene ange go no fuko o lau mai ka hau Kenolo Tapu ke o ki kai ke o no fuau pa te o ka koe ko hinga pe ku ku sia tu ko na ko o sipinga ho ngai tala noa o ku fu ya o ngai komeni o ki foi lai fa muy ko io na ke lau mai o PEHE te tau fio me ko parangi ka ko ke te tau mo tau fio me ka tonga te tau latang be do ke be te tau kai o mo oni FOKI ke no tapu e kai ke te tau e tau fio mo me ka kai ke he mo tau ka kai to ton ko mo oni ia ta ko foi pa pare mai ko winga ko tau o mai ko ki MULI ke KAKAI o na civilize KAKAI civilize leva ko ia o tau feinga leva ke tau wako me iai me KAKAI civilize ke tau te mangahake ka step ko e o te whakalakalaka ange pe anga fefe ke tau ma o civilize o ka pau tau nofo e tomo tau KAKAI o ka pau tau nofo mo tau KAKAI he kawatonga o kai ke kowe kawatonga ka ko winga tau nofo be me tau ko winga pe fukia ho ai o tau i fonge beba o tau latang be do ko tau KAKAI kai mo onya o pito ko te tau be mo fa hinga KAKAI be ko me te tau be ka ko ku hinga a kuia pe te tau nofo be do e ki foi e lia ko ia ko tau KAKAI ko me be te tau nga ki ai pe ko me be te tau a ko me te tau be ka ke tatu e ona to ka next level ka o leva o tau break away me he kawatonga tu o taha tu o ha wike o sai beia ka koe aho ki he aho wike ki he wike o ko te mao leva ki tai e mentality ko ko e me ko ia pe te pehe pe kita ka ko ku hinga ke te ki al pide ka ki e tu taha he wike pa te alo fenga ke alo mix mo ka ko na civilize ko i MULI winga ke te liu e te lifestyle winga ke te anga ke te mao e mo fo o he kai ke te mao ke te mo e mo fo o ka pa te no pe tai e fo i sia kare be ko o tawanga ko ke kamfta po ko ki ai no mo tau KAKAI kai mo onya ko na mo po tau KAKAI ko me tau tala no te tau ko kai me te tau o kai ke COVID o sai au pito ka ko nga ke tau me o ngo ke tau feinga ke tau liliu e tau lifestyle ki ki MULI nga tau no foi MULI ko me ko hinga ko ki ai ko e fio me kau parangi ko ia ko me ko fio me kau parangi ko whakatonga pa ukai ko hinga do ke turi mo to ki tonga ko hinga a kuia ke unganga whakatonga unga he unga whakatonga o sai peia ke whai unga he tau na fo i tonga ko tau lo ko ke fono MULI
o te tau mau pe te tau lape o whai unga whatonga. Ka tau toe feinga ke tau toe develop e tau unga ke tau hanga mau mo unga murini. Unga ko murini, ko future ko mamani I murini. Kai ko tonga. Ko murini o wai future ko mamani. Ko winga ko hingo ki ai. O kai ko hinga ke turi te toki tonga mo tau unga. Ke tau fo tau unga. Ko tau unga ko unga lelea po te unga whatonga. Ka winga pe ke tau whenga ke tau te hanga maa o mai mo urunga whaparangi. Winga ko urunga ngai ko e civilize. Wah winga ko ke tau whetau laki. Iyo ko winga ia Kenolo Tapu. Ko whainga I lokon ko pa ko wanga ko ki ai ko I he nofo I murini. O kai ke tu ia wia te ke maa wia ko he taimi. Ko winga he ku ke osi o ku ke osi ku hana fo I whakalea whatonga. O ku ke osi maa we ko fo unganga fo. Ko io true Tongan, o ko true Tonga bi mo au. Ka ko whainga unga ko ke mau Kenolo Tapu. E kai ke te lava ko ia trust. Ke ko whaidea ko trust, ko liliu. Ke liliu ho lifestyle, ke hatua lifestyle ko o toe. O toe civilize yang ko he taimini. Ko hinga be e ku ai ko ia hinga fu ko tau mai ke FONUA MULI ko feinga ke tau ako mo tau riliu e tau lifestyle ke civilize ko hinga ia o kai hinga o ko ve unga whatonga o sai a vipe unga whatonga e ko unga whatonga pe ko fai pe me whatonga ka te toe the other hand te o lava be o to mix in ke ka palangi. Pero fe mea ma o ingani ko le ai Kenolo Tapu. O ko mate ko le ko mi Australia. Ko Australia ni o ko fu ke apito. A lifestyle ko ka kai tonga Australia ni mo ka kai tonga ko I America. E ko Australia ni o fu civilize apito ka tonga I Australia ni Kenolo Tapu. Ko fa di la me ko fa o lunga ko fa I ka ke ha ko ia fai me serian te ke lavea ko ia serian ko ta ko Kenolo Tapu te ke lavea la ko he fu mama bute ka e ka serian ni a ko pe ki foi ko ngai au na ke le ho si pinga ka u to la ha bute me ka mama ia to ko la pau o ko me ka fai ya ko ia hen ko ka fai ya ko ka ta ma be na be ka vatonga mo me ka fai ya ko o kuna fu mama bito na dolo a seria nya una ki tondo ke ki foi tu unga ya o ke ha bito me ka America ko matu ina o ki America he wa fe ta tolu na o ki America wa fe ta tolu ko me ko na o fai ko America ko mau ko na pe me monite ke sapate a ho kotoa ko na inu pia ko mea ko ia na e faia e au I Australiani e tahahiva valu noa o lere mai ai he kamana ko mata pe gu inu pia ku he ke kiti o tau tahano na o inu pia o spati a wi faia wi me ko no mo fai wa afta to lu na faia wi Australiani e tahahiva valu tolu valu fa da ni he ko hu ka ko na o sin bia ko be ko na ma fai ko I Australia o mo ke fai mo tolu he wa fe ta tolu be ko na ma fai ma tolu he ta hi va valu tolu se valu tolu ta tolu o ta wi fi o ta wi ho fu mo ai mo fu pi hai na pi be America he ta o se ho fu tu bulahi pi hai ni mo tolu e Australia NEONGO ko mo ha me fu FONUA lahi ka to na ko ke faka civilize o ku la ka bute kangalu ia he ikale la ka lahi
ko pe ko ya Kenolo ko o ke tamai ko ya ko to lalo o kai ki sa ia Kenolo ke tava ke PEHE ko no fo fakake atu ka ko ke fusiana Sotia ko ke kung fu ko fai pa te ke tamai ko ha ko Taa'I ko i motua benia ko o se taimia e whakamaiki ko tā fanau. Ai ko foi le tate o ngoi whakawhiwhi ai ho mautonga o te tau whiwhi i o pete o unga whoko ho foi lau ea na PEHE nau heu taratu ko nau hau ki e se rean heu tau tahaua. Pate o ngoi whakawhiwhi ai ho mautonga. Ai ko PEHE mai ko ia o ko ke tonga nge ko ia i au. Unga he na ke hasi hau ko si tau wango fulu. Ka kua wena hau ko ke tahaua o ke keo ilha mea. Sia mai e Kenolo. Ko na ui tonga he ke tau tahaua. Ako ka na ulawe ko ki mua. Na sexual abuse he tau walu. He ku tau walu. Ko winga. Ko rapu ko na ko ho tau FONUA. Ko KAKAI e nau. Whakatea volo ka ke nau ilo na mea whai. Sia ko tau walu ne heko whimea koe ka te au. Pau hau ko ia mo whi pau parema ko ia. Hau au ki MULI. O wako ai, o iloi. Ai kovi e mea koe na ko sexual abuse. Pea ko hau ko ia ko mea koe na hoko i tonga. Pau hau ko ki MULI. Anga whewhe ai ho PEHE mai o kai ke u ilo e kutonga. He kai ke ngalo iau e mea hoko mai ka au ko ngane hoko i tonga. E sistemiko na koe a tonga. Pea ko osi ilo kai ko au pe e futola hei whau e mea koe sexual abuse i tonga. Au ke taimini. Ko ngai mea e au ton ke whaiha. Ko whai topi ki kehe e au ton ke toki te toki lawe kau ki a muiange. He ka hau. A sexual abuse. U ton ke tua KAKAI ke foi keisi ko ia ke fu keisi au whatu tā maki au pito. Kai te toki lawe kau ki a mui atu ia. Mea kehe ia. Pai tā no pe Kenolo. Ko winga ko koe ho. O ke fu pihain au pito Kenolo Tapu. Fu ke pihain lahi au pito. O kai ko hinga tu ko o ke feinga we usai. Ka ko hinga be aguia e Kenolo Tapu. Ki ho lunganga ko whakahiti la. Tu ako puna ko ho ai ko ho your way or the highway. Ai ko foi mo oni pe fokia. Pe fulahi abito ho tau KAKAI tonga. Ana ko na pe ko ai brainwash e foi mea fa mui. Ko mea ko na ko fai ko he taki. Tali ko au ko toki ai. Yes sir. Te o ki awhea ke ki a kotoko wā ki a mounga. Afi me mounga. Kona o ki longo tangata te teu i ne hopo. Ko tui pe wanga PEHE e ki o ange kia e ngahi. Ange kia e ne ngahi. Tari le lei ki whai ke whare hopo. Mo toro kona mo whanongo mai, mo kātake pe o pōpō i pe tau tangata ko mo afme moonga. He ko tui ko tangata pe e ten hanga li liu to o drugs me tonga. Pe ko li liu anga i ho tau FONUA. Ko ne mawahe pe ko e drugs me tonga. Ako hanga ko ne misi. Ang lewa e kui niyo whakaawa hake tau lolo, mo e tau maka mau inga kone lalo FONUA.
Kai ke. Te foki peki he. Ke fo I tofolofola kone ko tupo wha. Ko tau kakai. Te nau atu pe o ako. Pa te nau te foku mai pe o TOKONI'I. Ho tau FONUA. Ko fo I mea mahu I ngā ia. Te nau foku mai o TOKONI'I ho tau FONUA. Ana kone o lawa ko kia nai. Ko fo I paupare malahe ko ho tau FONUA. O te kakai au, tō lahe kakai ko wako o nau poto ke whai ngā ue. Ka te fakafepaki'i pe ia he kakai tae ako. Hanga kakai tae ako ia o feinga ike. Ke tuku'I e kakai ko o nau sio mai ke whai ako. Ka fo I papare ma fo ke taha. Ai kakai ko na ko o nau sio ako ke whai ngā ue. Nau te kala funa ro te whai KAKAI ngā ue. Sio ko whi mea I ta. Hono whai KAKAI ngā ue. Malo ko tau unganga. Ko unganga whakahaya o tau mao. Ko sio ko ulahe bito o tau kakai tonga e. A mea ko tae whie tō pe ko a feinga pe ko ke. Ko ia pe ko kita pe ko o. Kai ke te aeke te toi whikaua. Kita ko kita pe o whikaura ki. Malo ko unga pe ko unga whoko ha tau tū. Pa ko tak taha whenga pepe ko hae tapo taha ko ke tui. O whitaha ki ai. Ai ko tōlahe lewa tau kakai poto una wangau. Abuse lewa ina tōri ai. A system ko winga ke maua nau mea. Pa nau ofi ke tui. Ofi ke tui. E tak whatani ko ho ko whaerea ko te tau opo no fo MULI. Te tau kei wipi pe e tau fanau. E whai pe me te tau ne e whai mai he tau. He tau mātu a ke tau tolu. Au ia foi lea maolalo lahi whauriuria ia e Kenolo Tapu. Te tau kei wipi pe e tau whanau ke whai pe me te tau ne whai me tau tamai ke te au. Ke nau whoa ke peo whohe me te tau. Ka pau waha e vetenisi ki hofo I wipi ko ia ko singai po pula pe ko ia Kenolo Tapu hofo I lea pe ko ia he tatalo ape. Ko tau whenga ko ni ke tuku atu ai whahinga urunganga ko ia. A child abuse. Kono wipi whanau ko child abuse ia e Kenolo Tapu. Ko taimi ko koe o tupo he whanau he nau ke iki. Ko e nā tula he whanau ke nau whihalaki. Ai mea ko hala, ai mea ko hala. Ko e nā wako anga e nau whihalaki. Kia ko ia Kenolo Tapu moho ko whaunga au ia, o Taa'I ia. O Taa'I ia ke ua toi whai. Ka lele hanga tonu pe. Ngā ke pake te nā wako lewa o whai mea tō rungi whai. Kenolo Tapu, ko e whanau o nau whihalaki o nā wako mi ai pa ka lewa ke toi whai. Ko tango Taa'I o mamahi
ako e abuse lewa ia. He lewa e whakakau e whanau, ono foi Taa'I ko ia. Ko child abuse ia e Kenolo Tapu. Ngai popula ko ia ai. Peo kai peke o tu ia wira e Kenolo Tapu te ke toi ako. Ungahe ku ke o spray wash mo nbe go ia. Spray wash apu te ko e pe kai peke ke toi ako ko ia. E kai ke toi lava ko e chest. Ungahe wai e foi mahaki i kui ko adjustment disorder. Ko foi mahaki ko ia. Na ukawa ui ai. Adjustment disorder. Na o si huma ia he laine ko ia. Ko winga he kai ko ke o lava ke i liu e mo ui me he brainwash whatonga ki he urunganga whakapalangi. Ale va sio ke toke tata mai toke tata ko foi pa pare mago adjustment disorder ko no winga ke te li liu e te lifestyle. Li liu e te mo ui mo te whakaukau. Winga ke te ma'o civilization mo te ma'o fia tangata. Au kai ke tui e Kenolo Tapu. Te ke hanga ma'o foi adjustment disorder ko ni ke hanga ilo no winga pa te ke lava ke adjust ke civilize ko he taimini. Au kai ke tui au te ke lava. Ko winga hau ke fu. Ko brain mass au e fu to ia ki to fu too much. Kata ke pegi le whapalangi a tūkau. Ki mahi no be ku tāno ai te mo ki le whapalangi a tūkau ngai whoki adjustment disorder nei. Alpo sio ke kau toke tāpalangi. Ko mau mai pe koe whanki lea ko ia. Ko e inu ko ni ko e wini chincha. Na e whine tonga na hanga tu waki mai. Tara mai whine na e ko ia pea mo ne whaene na inu chincha. Pea mao hono mari mo ne ki fanau he COVID. Ka hao pea mo ne whae ko nau bene na inu ko chincha. Tara pe mi ai pa wini chincha e pea wia ko pehe bena whai ka ke mao he COVID-i. Kaya te whai tau live. Ai ko chincha ka tamu mo ke whai saina. Kumaha mo ki peket. Ima upanga pe e walu ke foi peket e taha fitu ko ti. Pe chincha ti. Mo win wana mo hawai me he COVID-i. Ko ia e Kenolo he. Ko adjustment disorder. Ai ko no winga ko adjust ko e mo ui. Me he whakatonga ki he civilize. Ko mea ui ko adjustment disorder. Ai ko disorder mahai o ke le volo le. Te pane hene u toko kuspaunga ke nga whamatala ia te whimea ko iaga koe. Kuspaunga ko ki ako talatuko ki tamatonga pe ia hene. Asilerian. Ne ako pe ia tele. Whai ako ia hene waria o advisement he university ko ia asilerian. Ka koe kawatonga atu. Leire low be au ke avia o kai mo. Ka ko winga ko fainga o tala tu ke no lo ko kau tonga kon ko ia Australiani. O kure volo ke habito ia mo kau tonga kon i America. O mo ta o mo tolu tahani ma wano behind mo tolu ia kau tonga kon i America i kau tonga kon i Australiani ko tala ka ko ke no tapu Ai ko ta tu ko ki friend pe ko kuspaunga. Ni fa advice mai ka hawe. Mai fan ki mea ke. Fare re i be ko fan ki mea no fai ko ni. Ai ka pa leva ka ia la ha ku fa la ki. Ka leva ke te friend na mo kuspaunga. Ko ia e ke no tapu ko la ka ko. Ke feinga ke e chas ho mo ui. E chas ho lifestyle. Winga ko se pe ko hoki fanau.
He ko hinga ko manau la ko ko si ke kaure ka ko abuse ko e tau wai whakatonga. O mo ni mantu ko hinga ko la ko ke o ko ke apia ko. E no fo pe e kaure ka ailani hona fo turiki. Ai ko fore ko ki ta una insecure, o ka ke now comfortable within themselves. Ko hinga ke now mix mo toenga ko apia ko. Na ma ka fo iua po fo tolu me fo kau ailenda te now comfortable pia to now sai. And most of them are go abuse ke na hon to lava. Pe ko hinga ko ilo me ko ni e Kenolo Tapu he na wa ko ia Australian. Ago na ta no how na wa ko Australian ba ko ilo I he na ma we o ko ya mo fangi mo ka nga ka le ka tongo na ma wa ko. Ka ke de fula ba ke da ke ala tu. Area ko na ma no foi ka tonga he. Ka palang he. Han ko fa le volo, ka lava ke lava wia ke ala wia o ki he ato ki ta fa ko ku de ngo ki ta ya o an kam ta po ki ta he ala ko ki ta fa ko ka palang ko ako ko una klas o sai ko na wa ko ka so te sai na wa ko han ko ke kam ta po ki ta ko ki ai o nga pe ku tunga ko au da ko ai child abuse pe ko ye ko le atu o kai ke hango fu ma wenga ia hango ia fu ma hino e te me go fai ke te fanau o ma hino ia te na fai to no me ka kita ko te pe ta ha be le ak fai e o sa ia he te fai ko ia bi yes sir sai au pito ta ha be le apo na muy ka ko inside ya go he ka le ka o ku fu ma ma la hina o head pe o ka ke na o ilo na do na me fai pe o ton we pe o hala hono kailang hono kaila iko ki na tolu scream ka na tolu pe ko na insecure pe ko ya he abia ko na that's for life ka ke te lava ya o sio ko fi me ta ha ka ke na lava na tolu ke na ha vete na pa pa de ma ke ko ke no tap uinga he na urifia he o ato rea tika koe na whai Taa'I. Ka rewa ke na comfortable, ka pahe ka comfortable ka ole ka in your own home, or parents. Pe anga whewhe ke na o comfortable atu I tua me. La pia ko, pe koe ngā ue. They can't, it's impossible. He mea koto peu ka matai api. Pe ka pahe ka matai api na hau mo lau kona koe mo pita pua hono. Ka la koe pita pua kone. Kaila bene taha ko si tete mai bene o ki tahe nei ahe. Mo soria o si taha fe koa ke taha mano e sori me mama o. Man. Mea tae civilize mo oni ko mo uia ko ia. Tae civilize la. Siko fe tae civilize ko ia. Pita pua na koe na olawe koe na olawe koe ka koe ane nai. Oua te ke nofo o whehia ke patoa. Oua te ke nofo o choose taha whaha I taha. Nofo I wahaa ke ngāri ko whewhekau koe. Advice lo o peke hon ta whaaki. Ko hanga koko to ope ta whaketaha. O hangele wa koe o ke ha koe ha. Mo hanga koko uki mai ka kai lotu hanga dewa ko ya kaut lita kaut ako na lava ki ai ko le ko na ko aha ulukala la ai foi pip mo ya hi ko kaut lita we me bele ko ye ta fa ko ya o whangalo I pita pua ku kamata ko ku live ko ahoni. Tofolofola ko atu pofa. He valuono po val 50-60 minutes ya seri anigo interview ya. Ne fehu ye fefine. Ko ha ho lau ki ho kakai. O fulai fau e nau mata I tohi. Kau nau me hiki ko to mai ki murini. More ho kakai.
o tofolofola tu po fana PEHE o nau ablo tu pe ki MULI o ako ka te nau FOKI mai pe TOKONI'I ho mau ki motu siang ko fo ile ma ho inga he me ko to hoko tonga tai bini foi pa le mo ko tonga ko foi solo vai a tofolofola ko na ko e to po fa ko 60 minutes ya sereliani o ku na o to pe o ako ka te na to FOKI mai pe TOKONI'I hoko FONUA o tau sia tu leva ke KAKAI ko na ko na he PULE'ANGA ko KAKAI a ko ia Pitapua Kenolo Tapu taki fatani habe fangi kau live ko na ko kau koskosia ko motolo mo hango te take KAKAI matu ko motolo live ko motolo fanau de KAKAI ke ko motolo palema to ko PULE'ANGA mo KAKAI ko o si o ko a ko ke fai na nga we so ko to wane utakai mai foi le a ko ha pe foi meta tau ko winga ko o te hawai ke ai ki fa mahina ka motor to ko e KAKAI ko na ko I ofisi ke fai na nga we ka tu ho mo koskosi tu ho mo hele kosi holo te take KAKAI he hala ko ha winga o mo live ai o fai me agoni o mai no pe ko motolo KAKAI nga o KAKAI nga malo o sai o kai kovi sai ho mo nga o KAKAI nga o motolo KAKAI o mo tui ko tau TUKU'I sai moia ka mo ki ka ta ko tu ko KAKAI ko na ko na fai na nga o ke na fai na nga o ka ko pe ki fi ala ki pe ta o mo o lau give them a chance man Tonu peke live ho ko ba wi mai ku coach a Chris pa unga ki ha ke ne ki vai vai ate ke fita ko ya ke mo sho ki ke te anga ia ko pa si ta te fo peke no tapu o kai peke ke to fa ka mo fo I teu tape e ku fa nau te tau pe I MULI ni mo e ku me ko ne fai tonga teu tape o me te tau pe masi fa ka o fa la he moni ke do Faka o fala. Kenolo. O kai ki roi pe ko hai te ha ore atu ka koi ki hanga mahi noi me ko fa matala tu. Me kai ki la ho uspadio le atu. A uri fie le atu. Pe o kai peke ni mahi no ia nga foku mo tunga ta tau o mari o kai ki tu ia ke te hanga pe ko he kai te pete ke hanga ko mahi no o nga ke level o kehe pe o kai ko pe ia e Kenolo Tapu o tola ha pe mo kau no foi a sereriani e tunga ko ia ko wilo ia brainwash pe au tola au pito e kau a sereriani e kau nga u e KAKAI o na lava e te FAKATOKANGA pa na to lava e me te FAKAPALANGI ko feta la ga homo ki tama tonga PEHE o ku a fai ma pe e nga FAKATOKANGA e alo tu te malanga ka o pe ko ya dia ta hen o albe o mene tai he papo ma tala no he aho e ke bu nga fe pe te ma fo fa ko nga security he papo I lo pe ki tama I lo ka to pe me si ko fa nga ka o chassia o adjustment dis order ko ngo dia o na la na to ria e chas ke fa palangi
patina toe ma mo whakatonga. Koe kakaia ko o tau whea ma o ke nau hanga ko ta take tonga. E chas ki he lava pa toe lava Ko sio e ke noro ko hinga ko e ku me piki a koe. Uinga he ko koe o ke ta taki ko na koe e disorder. Ka ko ke mo lava ko e chas. O e chas me ko uinga ko i papale ma ko tau ki FONUA. Ko foi adjustment disorder ko ia. Ko foi i papale ma ia. Feinga ta abito ke adjust fu KAKAI to lahi. Ki civilization ko le la mamani. Fu KAKAI to lahi e fihi ai o tau kolo o tau FONUA. Mo tau KAKAI be murini. Fu difficult abito. Difficult. Ka koe mea be o ko sai ai e ke nolo ho live mai ko inga he ku ke hanga o whakaha mai e kusio atu ho whakaha mai ko e kusio atu ki o ngai tono no inga he ko tono no ko ia po ke kai ko topo ko whanau ko ka koe o kuna he level be ko ia pe au sai ho ai mai ke winga ki honga whamatala tu. Pa te nau whanong o ki ai, pa e rewa nau whakakau. O te ai e whaunga taha. O te ai e whaunga. Ke lava ke e chase mo ui ki ai. Kau kai ke whaunga pe koe taha koe. Ana ko a pita pua koe. Namo askili mi. Me whainga taha ho tau a kume KAKAI ke nau whai live whai e ngā ue. Kau sai e ke noro tak whatani, tak pua. Ngā ko mō tolo o ko mō live, mō tolo mō maue. A loto ke whai e ngā ue. Ka toi penia ke kapai e whaki e chas. E chas pe ke mō ui koe tau rere koe a civilize. Lotu pe, lere pe whakatonga, pa tau te feinga pe ke tau te ma umo ta whaki koe ai whakamuri. A civilize. Koe te ma pe whai me eua koe ia. Ko lere vai tau ngā ue. Ko tau KAKAI kona ko o si o mai whai a ko. Tukuanga whainga maari e ke na o whai nau ngā ue. Ko hinga u kei wā laua i ko ati ko e kau tae a ko ia ke nau na tolu. Mo e nau fo i mindset koni ko koe ai ko o tala tu. A tono no, a child abuse. O fo mindset ia ko o ungo ki ai. Ta ofi a tuku ke ta whaki ka tuku e KAKAI kone whai a ko ke nau whai nau ngā ue. Ko o sia pare mo ka tonga. Fu ulahi whau e kau tai mahi no ta FONUA.
Halo topa. E ko ki nisi me Amerika o se halo mai. E o sai be, ma o sai be se riano ke gata hapu ke COVID ma o hao pe. Malo e. Kenolo Tapu. Te whatan. Pita pua. Kata ka whamore more. Ko e ku... Ko winga pe ku whamawa whai atu. Ko tō atu ho mo wingoa. He ko ku ilo pau e aku e ko i he ku ilo pau mo e ku experience ko ko mai ai. O ku mo fu brainwash badly. Pe ko mo tataki mui kato e fukakai. Fukakai tō lai. Matu e TOFOLOFOLA e a tupo wha. Alo peho kakai o ako, panau te whokma TOKONI'I o FONUA. Te whokma TOKONI'I o FONUA. O ia kakai ako o ia ke nau o whae nau ngā ue. Kenolo kakai o nau si o ako. Nau si o university. Mata i tohi. Ke o mai o whae ngā ue me FONUA. Tak whatan, Kenolo, pita pua. TUKU'I laivi. Tau te whiri ka koe pita pua. Ko koe o most respected person ko koe he u laivi ko tō. Ko koe o mui taha tu e KAKAI. Ko koe o kai ke tonke ke piki sa tafa aki. Tu pe koe loto maari e. Ka ulowo ki ho tafa aki. O te ke nga piki pa lau ke patoa. E hanga rewa ko ha kaolita na o se lea ki ai. Pe koe whai kau. O tonu pe ke advice ko kou hanga o ke hanga cook o kiwe good advice ke KAKAI. Kau kai ke no pe koe o pombu pe patoa Januari ki December. Fu uta e whakawhai kau au bito ia. Te te kolosa ka peka utoko waki a afme moonga. Ko afpe foki o hinga e ka mata kone ulaivi ko TOKONI'I tangata ko ia. Ke kau mui kone ia fu mo ka ataki o TOKONI'I tangata mo lotu ke lai mo lotu. E ko silo peu hanga pehe e kio a vangi ai. Anga he mea kone koutu ton ke whai. Pe ko mea koutu ton ke whai ko paupe ke hoko ia. Paupe ke mon, paupe a peo hoko. Koutu lahi au ki ai. Mo lotu ke lahi pe ke TOKONI'I a afme moonga. E lava ni hau bo. Me au ki ake. Tale e ki e. Me wana hoko. Peo feunga. Ape tau ki lot no. Me feunga bon. Ko mafi ko tua te whamaloga te ko eiki o tu makau e whamama mai mo. Whakalea maungutu. Ki o lawai ki o lea mo lava whakaukau. E whai ake o ki live koin. Eiki ko kolega te koi. Whai o ngā ue ke. Whakaawa tu eiki ku message koin o ko whakahua tu ki a ke kau tangata koina te toru pita pua. Kenolo mo takwhatani. Ngā ke nau te maha whakakau o to e keheangi. Nā lai ke nau lava ke nau. Li liu e hanga nau whakakau.
e whai ha TOKONI'I ho tau FONUA. TOKONI'I he kakai ho tau FONUA mo na ngai taki. TOKONI'I e kakai una wako. E hoko atu le e ke hona whai tau ngā ue. E TOKONI'I ho tau KAKAI mo tau TUKU'I. Wafsisu Christ o whamaui. Amen. Malo e ai lave mai o mata mai e kai ko ni ko lava i live to fai atu ha tata naki te maha ki ko atu he live hoko aki moho o ki ngawa bombong o fatu malo